Viva! 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 ANC! Viva! Viva! Amandla! Amandla! Comrades, siyabonga ukuthi sihlangene namhlanje nelanga lamalungelo abantu. Siyabonga futhi ukuzwa ukuthi lapha lama-zones ayaphila futhi asebenzisana kahle. Siyabonga ukuthi nikhona nonke lapha. Phambili namavolontiya, phambili. Phambili namavolontiya, phambili. Mhlawumbe ngesikhathi sinaso kakhulu lapho ekuthweni noma kuyiphi inhlangano noma ngabe esonto kuba khona labo esibabiza ukuthi bayazwelana nathi, ama-sympathizers. Siyabonga, sikuthande, sifune ukuthi abantu abanesimpathy abasympathiza no-ANC bande bebe baningi. Phambili ama-sympathizers, phambili. Kodwa i-sympathizer akusho ukuthi uzobheka ukuthi i-sympathizer ukuthi la ushuke khona bese uthi ayihambe phambili. Uyasho le mthande kulisiza kuphela nje, hhayi ukuthi ngizonethwa ziyimvula ngani, kodwa ngiyasiza nje bafuna ukuthi ufake ama-aphula, ufake nani ukuze nidle phambili uyasympathize. Kuhle lokho, singabukeli phansi ukuthi sibagqugquzele bahlale bebaningi abantu abasympathiza no-ANC. Bese kwakhona-ke nabe sinama-supporters. Ma-supporters ukuthi hayi noma belidume ebusuku yiya kodwa uyazi ukuthi uyeza uyabona eMoses Mabini isupporta. Kodwa nasembuleni khona ama-supporters. Kodwa phela ama-club silokhu ihlupha njalo. Kodwa akazi ukhoji usuke wabhalisa ongabe umse unangasebenza umsafana wakho. Akazi la zama ukubhatanisa isupporta. Isupporter-ke kodwa kulo ma-supporter futhi bese sithi kukhona ama-active supporters. Liyana liyaduma libalele linjani kodwa ukhona. Sibe nabantu njengoba nje besacinezelwe kukhona o-UDF, kukhona obani, kukhona ama-activist. Yabona manje lapha abathi siyabonga noma kunjalo. Kodwa ngaphezu kwalokho bese kuba namavolontiya. Ngoba usuku esinye esingakhosi uvolontiya ukuthi le mgomo kaKhongolose nalama-policies kaKhongolose nale program kaKhongolose kuzoba yini? Kuzoba yini khona? Konke kufuna kwenziwe ngikhona. So-ke amavolontiya yibo-ke laba abavikele lo muntu baze babala. Bawuvikele ngesikhathi esinzima kwakunandi ukujoyina i-ANC
before abangolaleli uNkulunkulu. Kodwa uthekile le-50s suka ku-Defiance Campaign waqala manje ukuthi kuyaboshwana okubosheke nje ukuthi inkululeko ngesikhathi sethu hawu baqhubeka amavolontiya baze baqhubeka futhi bawuvikele umbutho soku-adopthe i-Freedom Charter ngo-1955. Sekukhona ukubaluleka ukuthi sekukhona ababhekana eceleni abafuna ukuthi bazimele kodwa bazobona phakathi. After 55 kwaba ne-treason trial lapho kwaboshwa onke ama-leaders ethu obakuLthuli abalanda ngo-4 o'clock ekuseni, obabuyemba, obakuChonco, kanye abanye obabuthambo, obabuSulu nabo baboshiwe, o-Eastern Cape boshiwe, yonke indawo boshiwe. They ended up being 156. Kusho ukuthi leli tafula lihlezi la lithi nasi leadership yenu, nasi RC, nasi i-PEC, abekho manje baboshiwe. Kusale manje sokuxeka. Uthola ukuthi sofuna abantu ukuthi khona ababenza ama-Africanist. Babeqale ngo-52 beza bethi Africa for the Africans, Indians to Bombay, whites to the sea. Ayibo uzolaka kanjani lelizwe mawubona ukuthi uzoxoxa phakathi futhi ngoba phela sikholwa nokucalucalula amabhuku nathi asikwazi ukuletha ipolisi nokucalucalula futhi. You can't do like the enemy. Kufanele wena ube superior kulelo lizwe enemy. Kodwa yaqhubeka ke lento. Uthoba uThuli ngo-58 be-addressa laba be-addressa avela suku laba bama-Africans asuke lapha eBhubezi azokuthi ame lapha ngone omkhulu athi i-Afrika. Hawu uthola ukuthi uyitova nomnyaka qhamelele khona athi Afrika nomnyaka ngale uthola ukuthi bayatova yasekwa yini inhlanga yasekwa amavolontiya athi futhi ake sibone apha futhi angisebenza lapha babakhiphela ngaphandle ngoba phela voluntary organization bawufuza usukuze kodwa bisuke imosha amalanga phakathi. So ihambe kanjalo. So i-tradition yama-volunteers asiqhubeke nayo ibalulekile, umbutho ophilayo loyo wama-volunteers. Ngomgqibelo besile kwaceza siqhuba umzabalazo lapho umaza khona u-honorable president ka-ANC uMama woSuthu uMama awubulali yasiza inkosi uDiliso. Sasingaqali ukwenza lokho. Nizobona lapha lapho kunesithombe esikhulu, isithombe nje isikhumbuzo sika-General uBotha, Prime Minister wokuqala we-South Africa 1910. Sabeka-ke sakha isithombe esikhulu lapho. Ngoba mawukhona kwasasibona lesikaBotha esikaSesilondi's phezulu sokubonakala kakhulu. Why sasibuza kangaka? Yingoba wathi kunzima inkosi uDiliso yaboshwa iboshelwa ukulwa ilwele ukuthi lapho konke owawuwekona wenkosi uCetshwayo esandlwana imthatha kuqhubeke nayo. Ayisho ukuthi hayi izikhona inkomola enkulu ngisale sengibusa mina. Cha, yathi abantu bangabe besahluphekile kuzobalapha bakhona. Yabuye kuthiwa 10 years esendelina i-island le ku-Atlantic
lapho kwaboshwe khona Empire French Napoleon naye wayeboshelwe lapho sayasiwa lapho inkosi yabuya yathi mayibuya yafika yafunda uningi lapha yafunda isiNgisi yafunda ukubhala yonke lonto leyo nokushaya ipiyano yonke into leyo yathi mayibuya yaqhubeka nomzabalazo umzabalazo ipiyamakhala Portex ne-Moses bayibamba babatha bakaMacinza yaqhubeka leyo mayibona kulabo ukubambatha namanye amakhosi bese beyihambisa landela ukuthi ubani besibuphi isilo layo ukuthi basibona ukuthi wathi ngo-1909 balelwa le eNewcastle ejele ukubona wayekade ekwazi ukusimana nendlunkulu against amangisi yingakho wathi mayekubona engene ngo-1910 isilo sesivalelwe ngo-1909 4 years wathi yokuqala asiphume sikhishwa-ke ejele kodwa amangisi alapha KwaZulu-Natal eNatal eNatal athi hayi abamfuni so wasiwa le eMpumalanga province kwathengisa ngayo plaza apho kwathengisa ngayo kwathengiswa lapho yingakho-ke besikubhubha namhlanje sifuna ukuthi angakhohlakali nguye lo othi uma bembongela bathi ungungu isifuba singubene dlazane zaphuma indawo ziyophinda nguye lo abathi lomodwa sukumkhulumi nami lokuningi iyavunana lokubalo nayo uyakwazi ukuleta lokuthi ngaleso sikhathi umlomo evunana namabhulu namangisi namhlanje sithi lomodwa sukumkhulumi uANC lapha kumele indawo yokukhuleka nokudefenda ama-rights eseswatholile bathini abantu bayavunana ofika front nobani no-IFP nobani bavunana bonke u-ANC bewethu kumele siyakhumbula negotiations ANC wayemelele bonke abanye amalebala kancane babuye namhlanje sithi sikhumbula usuku okwayibona lwami lokuthola usuku loma-human rights masikhuluma ngamalungelo abantu sengisheshisa nje siwafunde amalungelo abantu ukuthi athini kodwa awavelanga nje athi mkhumbulo kanye sikhuluma ngokuthi when we talk of human rights holiday umfundisi laphana umfundisi uZuma uthena eBhayibhelini bathi ungasibhonxuli isikhonkwane esalethelwa oyihlo niyayizwa lento leyo ngicela niphi ungasibhonxuli anyisho ungasibhonxuli isikhonkwane esalethelwa oyihlo ngoba uzokwazi ukuthi owakini umuzi uqalaphi ugcinaphi ungakwazi ukuthi wakhelene nobani bese kusuke ixushunqushu omunye athi cha owakugcina lapha omunye athi hayi ugcina lapha bese iyasuka njalo ngoba uyazazi ukuthi ubani nokuthi ikhaya lakho likuphi hlala njalo ikhaya ulivikele kusho njalo lesi lapha-ke kuma-human rights ama-human rights anezizukulwane ezintathu okungenani izizukulwane ezintathu. There are 3 generations of human rights.
generation yokuqala yama-human rights. Siyakhumbula abantu babehlukunyezwa kanjani kudala, centuries ago, 100 years ago, and so forth. Bengenawo amalungelo. Ilungelo lokuqala olungenalo ilungelo, the right to life. Ilungelo nje lokuthi une-right yokuphila yokuba khona. Mase uthatheni sokuphila njalo. Kumanje ukukhala nje. The right to life is one of the first generation of rights. Kube khona the right to privacy. Ungavele ungene kuzo kodwa abele kwakho ngokuthanda. Ungabe nayo inkululeko yokuthanda. Sekuyikwami manje. Akusakwazi ukuthi ungangena engqondo zakho. Kube khona i-right yokukhuluma. I-right, freedom of speech. Ukuthi uyakwazi ukukhuluma abangayo, ukhulume ngendlela ungabe ukusholo. Kube khona futhi the freedom of association. Uzulu 101 ile igata amasu siyakwazi sinena ukuhlangana ukukhululeka. I-right of association. Eduze kwaleyo right of association kukhona futhi ne-right after association. Kusho ukuthi une-right yokuzala emhlanganweni, futhi une-right emva kokuza kumhlangano. Kungabi ukuthi uyaphi lapho uyofunana nomhlangano. I-right after association nayo i-right ebalulekile yomuntu leyo. Bese sikhuluma ne-right yokukholwa, uba nenkolo, ukuthanda kwakho, ukhonza lapha, i-right yakho lapho. Kanti kuqala kwakuphoqelile i-Europe yonke lena yonke kufanele ibe noma kubilo. Cha, nelungelo lokuba noma yiphi inkolo ofuna ukuba yona. Bese bayi-right yokulingana, kungabi ukuthi wena la omunye ulapha. I-right to equality, yonke leyo i-right esithi ibelonga kulama-fundamental rights esiwabiza ukuthi i-first generation of rights. Bese kuba khona i-second generation, kusho ukuthi amalungelo ayaqhubeka ande akuthi April 27, 1994 konke sekuvele kwadilika njenganyekana kube khona cha. Ama-right ayaqhubeka siwandise sonesikhathi. I-second generation yile esibiza ukuthi ama-social and economic rights. Kusho ukuthi we have got the right to work, we have got the right ukuthi kube nokudla, you have got the right ukuthi mawusemncane ushiwe abazali bakho bengenamandla, ukwazi ukuthi ngoba ngizalelwa ngehlathini, ngizalelwe la, kufanele kube khona i-child support grant, kube khona iSASSA ezokunika ama-disability grants, kube khona ama-pension ukuthi ngokudala, ukuthi u-ANC noma uyiphi inhlangano akungeni lokho. Okungenayo ukuthi umuntu omdala lo kufanele anikwe i-support, ukuthi iy'ngane zakhe ukuba azibondli, akuthiwa ngoba uyikhulisile. Usuyanikwa-ke ne-pension. I-pension izakubona ukuthi iyaqala sifika lapho unyaka ntathu yakhuphuka yazibala isibala ngama-1,000 manje. Kukhulu lokho wonke umuntu athole lesinqaphezelo akwazi ukuphila. I-disability konke lawo ma-rights lawo, i-early childhood development ukuthi ingane ayingaqali ingane yomlungu, iqale yona ina-3 months. Isiqala ukufundiswa isiboniswa ukubala loyo, ublack loyo, ugreen loyo, gold. Yokuqala iqala sina-7 la ubaba lebe iqale ine-3 months.
So the early childhood development, ama-rights, ama-fundamental rights, esifunyiswa ukuthi akhona yina e-Catocrest. Ngoba sayikhomba lezi kufanele siyikhombe la ukuthi all of us are entitled to these rights. Bese kufuna umsebenzi ne-right yokufoma inyonyana yokubhilonga inyonyana. Onke lawo rights lawo kwenza your own condition better. The second generation yama-rights leyo. Bese kuba ne-third generation yama-rights. Third generation le ngathi silwa esikolweni zabalala eyafakwa yezangena ebangcwele United Nations. The right to self-determination, ukuthi asikho isizwe esifanele nezinto esiyisizwe. Ngalokho nje sikwazi ukumobiliza umhlaba wonke ukuthi eSouth Africa, you are white, you are human. You are not white, you are nothing. Sakulwa i-right yethu to self-determination. Ukuthi masilwa ngalokho singalwa noma ngayiphi indlela enecessary. Ungasitshela ukuthi asilwe peacefully, asilwe ngoba awekho amathuba okulwa peacefully. Ngakho silwa ngayo indlela. Mayisekhona amathuba okulwa ngayo indlela yokulwa amalungelo lakho wena-ke awunayo i-right yekhaya. Kodwa mangabe uvinjelwe zonke iy'ntulo kuba njalo. So-ke i-democracy siyakhile eSouth Africa evumela wonke umuntu abeke khona afome inhlalo wakhe kwaseyokethweni nani kuthiwa ama-party lokuphendula mase sivotela abana ufuna u-ANC kodwa uyofika akazi mangaka ama-parties alabe 400 and something ama-parties uyofuna ama-page ngoba kunalamalungelo eMerika Democratic Party, Republican Party, kuphelele. Lapha kithi lombani asafoni manje namanye asafoni abhalise ku-ANC ukuthi akwazi ukukhetha. I-right to peace i-right ebaluleke kakhulu leyo, i-right ukuthi uphile ngokuthula, uphile ngoxolo, ungahlali abantu bebala abantu labo bekuhlukumeza njengoba kwenzeka in-80s eThekwini. Sikhuluma ngomama uMntwana, sikhuluma ngomama uMntwana, sikhuluma ababekhuluma khona lapha just basic rights. Kodwa bebulawa kabuhlungu babucela bamdonsela estadium laphana eKingdom uMntwana bazobulela phambi kwey'ngane zabo. Your right to peace. Then sasiyilwela ukuthi South Africa ikakhululeka ngo-27 1994 kodwa hayi KwaZulu-Natal ufuna lizokhetha ukhetho lwalo KwaZulu-Natal ngoba sekukho ubukhosi. Ubukhosi bu-right njengoba bukhona naseNgilandi noma bukhona nakoBelgium, kodwa every woman and man have got the right to vote and choose their own party and their own government. Because ikhona la kodwa ibona ubhekeke ukuthi kube i-government. I-right to development. Masigijima siyama-ANC la sakha kwa-12.4. Kusho ukuthi oyenziwe ama-ANC la-ANC lapho kwamala khona ukhomela ubuthani ekhaya, ukhomela uzoyelikiza and myself. Singeke kusho ukuthi yonke indawo, hhayi ukuthi sasenzela abantu ama-favors, sasibenzela i-right to development. Banayo asixoshe silethe ugesi kuthiwe no gesi asofuna ukuxhopha inkomo. Hayibo nawulegesi namhlanje wawasuka e-Frame kule ngogogo ukuthi uluntu kwakumnyama kwa namhlanje kuyakhanya emakhaya ngaphandle kwezoluvuleka kuyelapho kuyakhanya hhayi abantu ogesi wavela kuyokuyamuzakalazi balethe soxhopha inkomo lethe amanzi ukuthi awasukululela amanzi kulolu mpompi ongenani kube 50 meters away nekhaya
endlini amanzi. Nakhona lapho saka nento zami bese isiko. Siletha amanzi lapho yo ngeke lapho bazosimoshela lapha simoshela into. Uthi abantu abakhandle lokho amanzi ngo 25 liters ngo 50 liters. Insizwa yakithi hamba ufise ifoni ufonele le ntombi yakho ukhulume uthanda kwenu kodwa hayi ndakuthi uzolapha emfuleni untombazane mama hamba ukhamanga emfuleni uzithola ithuba lokweshela wena ithuba lokweshela phakathi noma foni zawafaka amafoni akhala ngikubule isikolo ebusuku hayi ngayifundisa lapho kwani ngisho ukuvota khona lesikhathi siyafaka amandla nawo bayana elena akwazi hamba hayi manje uyobona abantu bevunula kodwa insizwa yakithi ishayile ibheshana ifake isemfuko khona lapho beshikho yiyo ama-achievements ka-ANC onke lapho. Ama-right to humanitarian assistance kusho ukuthi uma kune-imvula kwatitotho ney'khukhula abantu bane-right to assistance. Leyo right leyo akubanga ukuthi yiphi amagatsha lapho yiphi inhlangano lapho thina sihole siyilida society wonke abantu bethu siyakubo sinjalo yi-right yama-sexual minorities. Umuntu okhulile una-15 una-18 una-21 akaziqokele ufuna uthandana nobani. Lo uthandana nalo uthandana nalo yi-right yakhe. Khona abanye abathandana ubulili ofanayo akuwena indaba akuyona indaba yakho. Indaba yalo uqoka ngalo indlela aqoka ngayo. Ngakho-ke akwazi ukufika lapha ey'koleni ufike lapha emsebenzini ufike lapha ekhaya lokho indoda ithandana nendoda hayi ngeke uthole umsebenzi ngowesifazane ngeke uthole umsebenzi or ngeke ungene esikole or ngeke ungene esikole. Ngiyekela abantu bayithuzele indlela bathuza ngayo akuwena uthuza ngeke njani bona kwakho freedom leyo masuqala ukuthi usuthuzela la uzobika uthuzela abantu uzobathuzela yonke into manje. I-right yokukhonza lapho ukukhonza khona esengishilo i-right yokukhuluma ulimi ukhulukalungisi rights i-right yokuba yindiya i-right yokuba ikhaladi i-right yokuba umzulu i-right yokuba yimpondo i-right yokuba yimali i-right yokuba uma yini oba yini i-right leyo ungajayi lo amazulu maningi akho-ke wena uyimpondo elapha. Right of every minority group to behave and to have their rights of language namasiko abo avikeleke. Akwenziwa lokwaZulu, akwenziwa lokuthatha, akwenziwa izulu lokwenza imile kwenza inelungelo lokwenza ngoba esinokungahlukumezi umuntu. So-ke lama rights esikhuluma ngawo namhlanje yiwo-ke la ukuthi first generation, second generation, third generation yama-rights ayaqhubeka sonke isikhathi njengoba nje qhubeka manje sokhona ama-fourth generation lapho khona i-right environment ukuthi une-right kwezibhizinisi kodwa uma uzoshukumisa lapho ubuke ama-time ubuke yonke into leyo ngoba uvula ibhizinisi yakho manje ulungisa wonke umoya la okhona sine-right to a free clean environment konke. So-ke sithi comrades umhla ka-29 May siya okhethweni. Ukhetho lolu nga-7 njengoba ngishilo ukuthi
mhlawumbe uyimagine le nto lena uthi nje 30 seconds umagine lo eSouth Africa kuthiwa ayikho yethu mhla 15 June ayikho yethu injani eSouth Africa ubani nomongameli kawula uStebeze nakayivuna namhlanje indaba yokwakha i-non-racial democratic South Africa. Sibuyele kuye uyibuke lento nalama rights onke la kukhulumayo lama rights sonke sine-access ukufunda lama rights wabona konke yini kwa-ANC kubelwele lama rights kuphela ungezwa abanye abantu bathini bese-ke u-15 June-ke akekho ANC ngabe senzele phansi izizukulwane zabantu ngakho kufanele siyibambe siqine sivuke sonke sikhankase sichazele abantu ngalamalungelo sichazele abantu ukuthi kungakanani esisiqashile kuningi sometimes ngenxa yokuthi i-ANC is modest kuba khona ukuthi hayi kusekulini kwesikwenzi kodwa kufanele sibale ngokuningi esesikwenzile ukuthi kube khona i-democratic state ehamba ngentandweni kuze kuhambe kuyibela konke lokho kufuna ukufikela bese sikwazi ukubeka phambili senze i-state esilandelayo ngoba usuyakele i-democratic state ngokwazi ukushaya kancane like uMadiba was saying don't linger too long asifunde siye isikhathi esilandelayo qhubeke laba abanye abangazabasho bayangena ngempela kwisigaba sokuqala ngo-94 babesiphikisa sasala lapho sino-Indian Congress sasala kwazibongena ulobisa uNabasayo kwaba ngofika kwabo 4 bewu-26 ngani bephikisa yona le democratic state yingakho bethi lo mhla ka-29 May ku-1994 bese nje esabisayo leyo bafuna ukurivesa bona lama-rights esikhuluma ngayo ungathi qalwa phansi kanti thina sithi lokho esesiachievile emzini wemali kufanele siqhubeke siye phambili ngakho-ke comrades indlela ekuwa ngayo la ne-unit enokuthula ayiqhubeke ibhebhethele kulo lonke ithebula KwaZulu-Natal nokukhuthala ngoba i-comrade bake baphesha ukuthi asikhathali ukuze naso isikhathi aqhubeke lokho ukuthi leli voti sibhale mhlawumbe thina-ke into yasezulu iyalungiswa kungene abantu abaningi abafuna ukuyiphendula lento ibe yenye sikwazisa kakhulu ukuthi kuyo yonke imihlangano kahulumeni kube imihlangano kahulumeni ngoba ANC kube nje namakhala awufiki kodwa masiye laphana sisemhlanganweni nomongameli unasonke umhlangano lo womphakathi akufanele usonke ukuthi uzophendula amatafula zokufike uhlambalaze obani nobani lapha ku-platform zokukhuluma lokho kwenzekayo lokho esikunqandayo abantu kwenzeka akaphinde kwenzeka futhi so akuyona into isifundayo sadlula ey'ntweni eziningi phambili zilungisa zilungiseke futhi ngakho-ke comrade asiye phambili ku-29 May forward to ANC victory forward to 29 May forward to ANC victory forward amandla Zizizana ngiyabona bena amahlonyana siyabonga
inkosi